Üniversitet menен мектеп буга чейин дагы чоң иш алып барганбыз. 2020 сиз менен жолугушуп, биздин мектеп сиздин окуучулар менен чогуу көп келечектеги кандай иш алып барабыз, жана бүтүрүүчүлөр негизи биздин мектептер көпчүлүгү университетке барат, ошол боюнча сүйлөшкөнбүз. Практиканттар менен иш алып барып, көпчүлүк учурда ошо математика бөлүмүнүн практиканттары келип жүрөт. Аябай мыкты даярдыкта башка университеттер менен да иштешебиз, бирок ошонун ичинен дагы биз акыркы жылдары силердин бүтүрүүчүлөрүңөрдүн мугалим болуп алып атабыз. Bizim bu okulu seçme sebebimiz özellikle eğitiminin Kırgızca olması. Bir millet kendi dilinde eğitim yapmazsa gelecekte başarılı olması ve kendi milli kimliğini koruması mümkün değildir. Burada üniversitemizin üst yönetiminin hepsi burada. Bunun temel nedeni bu işi önemsediğimizi size göstermek içindir. Bundan sonra daha sık bir araya geleceğiz.